sam i to mogli napraviti vanka, ali bilo je nesigurno vrijeme. Tako da vam je ovakva situacija kakva je, malo se stisnite, ali bitno je riječ čuti od svakog našeg gosta, Kiračanda Ratanšija, poznatoga kao Kira Ratan Manek. Ja bih vas molio da ga svi zajedno srdačno pozdravimo. On je ujedno prvi put u našem gradu, Splitu, ujedno je Split prvi grad gdje on gostuje ovoga puta u Hrvatskoj. Eto, ja ne bih dužio puno, dajem riječi našem dragome Kiri. Ja ga sam pozdravila, ja sam Dijana, ja ću večeras prevoditi. Evo, sad čujete bolje. Me čujete sad dobro. Eto, ja sam Dijana, ja ću večeras prevoditi. Pošto nisam profesionalni prevodioc, ja bih se unaprijed ispričala za sve moguće greške. Ali vjerujem da svi znate relativno engleski, tako da mislim da ćete i sami razumjeti, ovo samo za one koji to ne znaju dovoljno dobro. Eto, hvala vam. Good evening. Dobra večer. Good evening. Namaste. I am blessed by your divine presence here. Ja sam blagoslovljen vašom božanskom prisutnošću ovdje večeras. I thank my host, Ranmir and his wife, for hosting this event. Zahvaljujem Branimiru i njegovoj supruzi na gostoprimstvu ovdje večeras, ovih dana. I am traveling all over the world. Ja putujem po svijetu. For the last 8 years non-stop. Znači zadnjih 8 godina kontinuirano. From place to place. Iz mjesta u mjesto. Giving the message of donoseći poruku solar healing. Solarnog isciljenja. It is known as sun gazing. To nije samo promatranje sunca.